Chris Cardona sfida lil prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela u attenda xorta l-Konferenza Ġenerali Straordinarja fil-kwartieri tal-partit. Dan meta fl-aħħar sigħat Abela kien taħt pressjoni kbira biex ineħħi lil Cardona kif ukoll biex jisfurzah jirriżenja mill-Parlament u minn deputat mexxej tal-partit. U għax l-isfida fil-Partit Laburista hi miftuħa beraħ, it-tmexxija qatatu għal kollox mill-kelliema tal-Konferenza Ġenerali xi ħaġa mhux soltu meta wieħed iqis li Cardona u d-deputat mexxej responsabbli mill-affarijiet tal-partit. Minnaħa l-oħra Luis Grech, Edward Zammit Lewis, Jose Herrera, Owen Bonnici u Deo De Battista u mal-aktar voċiferi fost dawk li qed jagħmlu pressjoni fuq il-Prim Ministru biex iġiel lil Chris Cardona jirriżenja immedjatament. Iżda l-kemm konxi minn dan kollu, id-deputat mexxej għażel li jisfida l-kumplament ta' tmexxija u attenda l-Konferenza Ġenerali Straordinarja fejn spikkat l-arja ta' konfużjoni fost id-delegati preżenti.